Hello Sihat, apa khabar? Hai, saya Sasha Saidin dan selamat datang ke Hello Sihat Apa Khabar di mana kami ingin berbicara bersama anda dari hati ke hati. Saya Dr. Fariza, pakar perubatan dan juga host podcast pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah high functioning depression. Ya. Saya rasa masyarakat boleh relate. Bayangkan seseorang yang kuat, dia efficient di rumah, efficient di office, somebody with all the answers. Tapi sebalik kekuatan tu, kita semua boleh relate. Ada kesunyian dan mungkin juga ada kemurungan. Dan waktu kita nampak kuat, orang tak bertanya khabar. Dan dia learn to cope, survive, to maintain kekuatan dia tu. Jadi pada hari ini saya rasa sangat berbesar hati saya dan Sasha kerana kami dapat meluangkan masa untuk mengupas topik high functioning depression dengan seorang pakar perubatan psikiatri yang ternama di Malaysia. Betul. Dan sebelum tu saya nak bagi background sikit sebab kita tamu kali ni sangat hebat ya. Dan kita punya tetamu hari ni adalah Dr. Izwan Hamdi Yusof. Betul. Betul. Dan beliau adalah pakar perunding kanan psikiatri dengan pengalaman sama 29 tahun bukan calang-calang di dalam bidang psikiatri. Pernah berkhidmat di hospital kerajaan, antaranya Hospital Pulau Pinang, Hospital Kelang, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Sayang dan juga HUKM Ceras. Hebat. Sangat hebat. Juga beliau pernah bertugas sebagai Profesor Madya di UiTM, Kampus Selayang dan Sungai Buloh. Kini telah hampir 5 tahun menjadi pakar perunding psikiatri di NH Edu Health Center, pusat pakar perubatan swasta di Setiabangsa. Selain rawatan ubat, beliau juga terlatih dan lebih menumpukan kepada rawatan psikoterapi yang menekankan pemahaman menyeluruh terhadap emosi, pengalaman hidup dan punca di sebalik simptom. I think that's very important. Jadi selamat datang kepada Dr. Izwan kepada podcast kami. Apa khabar? How are you? Saya nak jawab hidup lagi tapi Alhamdulillah kami sihat. That was my normal self. Kalau kawan-kawan tanya somebody diagnosis. Still surviving actually. Betul, banyak cakap pasal kawan tu sebenarnya saya dan Dr. Izwan, we know each other a long time ago, masa zaman-zaman pensyarah dulu. So when I look at you, I always remember somebody who's very calming presence. So sesuai dengan you punya specialty sebagai psychiatry, because banyak nak mendengar dan menganalisa kan. So sebenarnya saya buka lah topik perbincangan kita pada hari ini. Actually, high functioning depression ini adalah satu terminologi yang saya nampak semakin popular digunakan terutama di dalam social media dan juga di internet. Adakah terminologi ini satu diagnosis klinikal yang formal ataupun setakat hashtag yang masyarakat guna di social media setakat nak luahkan perasaan? Kerana kita dah biasa dengan kemurungan atau depression. Dia tambah pula high functioning depression, seolah-olah nak cakap dia depressed tapi kena function juga. Dia punya apa? FOMO. FOMO. Oh, yes. Missing out. Yeah, I think that's new term, the new generation pakai macam-macam term. Okay, thanks actually. You nak jawapan yes or no ke ataupun dua-dua? Okay. Mungkin nak mudahkan supaya starting with it. Yes. It's not kita panggil formal classification. Kalau kita dalam psychiatry ni bidang apa, psychiatry dan juga mental health ni ataupun dalam medical kita ada kita panggil garis panduan. Kalau nak guna quote perkataan macam Bible lah quote apa, the inverted commas kita guideline. So we use, kalau pernah dengar DSM, diagnostic statistical manual, sekarang dah versi ke-5 TR, maksud dia dalam nak revision dah. Satu lagi untuk general medical kita pakai ICD, International Disease Classification of Pediatrics. Itu saya rasa kalau tanya jawapan tepat dalam tu, dalam dua-dua kali tak ada minta Allah apa high functioning depression. When I first listen, first time saya dengar high functioning depression discuss dalam social media, saya rasa when I used to cringe because actually dia macam so salah. That's the word. So salah. Because one thing high functioning, because I'm a psychiatrist, saya faham itu depression. Okay, kalau saya nak mulakan kan mudah lah. Okay. Kita pergi basic dulu. Because I hope the audience is layman, orang ni. Kita start dengan sihat dan tak sihat. Normal dulu, sihat tak sihat. Okay. Bila kita cakap
pada kefahaman saya bila kita sebut depression tu kita masuk tidak sihat dari segi mental health. Dan mental health ni kita bercakap tentang emosi lah. Okey. Kalau saya selalu sebelum ni mengajar pelajar-pelajar saya untuk bezakan supaya dia orang tak confuse. Yes. Bezakan satu sadness dengan depression. Kalau pengalaman normal, saya kata please just sadness. It just that is normal. Itu sihat. Saya tak kena normal can be confusing too. Yeah. It's a part of normal human emotion. Okay, which is sadness. Everybody can be sad. Okay. Kalau kita sebut depression tu, kita dah cakap kalau perkataan medical pathology, penyakit. Okay. Okay. Kalau saya go back to DSM tadi, okay, mungkin saya ambil kesempatan ni nak highlight dulu sebab saya tengok banyak, saya baca social media pun macam-macam orang layman banyak fakar-fakar depression tu semua sendiri punya definition. Okay. Kalau saya nak pakai satu kita panggil untuk depression ni, saya nak guna 9 tanda ni dulu. Kalau bagi depression, kita di clinical depression. Satu, dia kena depressed mode. Depressed mode most of the day throughout the day biasanya. Yang kedua, kita panggil anhedonia. Anhedonia kalau katakan saya tanya Puan Syasha lah, apa hobi you? Okay, just hobi. What is your hobby? Apa yang Puan Syasha suka buat waktu masa lapang, waktu kosong? Membaca. Membaca. Okay. Kalau you depressed, you tak suka dia bang dia tu. Tu kata nombor dua. Anything your hobby you don't feel like doing anymore. So tak enjoy. Yeah, that's the word. Anhedonia. That's the term. Tu nombor dua. Yang ketiga adalah kita guna tanda-tanda fizikal. Ni kriteria tahu tak? Yang ketiga adalah kita panggil sleep changes in sleep pattern. Yeah. It can be two ways actually. Tak boleh tidur atau terlebih tidur. You just want to sleep and forget everything. Yeah, that's one tanda ketiga. Yang ketiga, appetite changes. Sama ada you tak ada selera makan ataupun overeating. That's the word, overeating. That's common. Okay. Itu yang keempat. Yang kelima, kita panggil, this is a bit technical term, psychomotor retardation. Kalau kita nampak orang tu macam tak larat dia. Dia macam, okay, saya ada patient yang, sebab saya kerja kat hospital, inpatient pesakit dalam tu, kita panggil psychomotor retardation tu, saya tanya dia, apa khabar? Tapi saya tunggu 5 minit. Lepas tu lepas 5 minit baru dia jawab, tak sihat. Lepas 5 minit. Sebab saya tunggu 5 minit tu. Because nak menunjukkan kepala dia tu dalam otak, dalam depression tu, dia, kalau ikut teori kita biologi lah, some of the tissue saraf tu dia ada kelainan atau rasa punya. Okay. So that explain to a certain extent. Tapi biasanya kita tak tunggu kali minit. Saya try because I'm a clinician, saya nak cuba. That's actually, oh my goodness, dia jawab ke tapi take time. Ataupun kalau macam orang jawab lambat tu, mungkin dia macam they feel like I have to give the right answer. So I have to think about it. Yang tu nanti kita bincang. I think that's important point. Mungkin related ya. What you're highlighting is related to topic yang kita pakai. Aku into that. Saya nak habiskan yang ni. Lepas psychomotoration, satu lagi kita panggil lethargy. Kalau macam Dr. Faizal ni punya pakar hematologi tu. Banyak pasien anemia dia tu memanglah kita panggil tired, letih. Tapi you have to rule out depression actually. Sangat penting. Dia buat macam you bangun pagi macam tak larat nak bangun. Yeah. Itu tanda penting depression, kita panggil biological symptom lah. The will to live. Rasa tak larat. Okay, dan seterusnya yang saya nak habiskan, dia start rasa guilt feeling atau hopelessness. Lepas tu satu lagi yang sangat obvious juga, dia rasa tak boleh concentrate. Tak boleh fokus. Rasa buat salah dia, tersilap yang tu, tertinggal yang ni. Dan ya, sharp. Dia tak sharp dah sebab tak boleh fokus. Concentration. Buat mistake. Nanti saya bagi contoh-contoh. Dan yang second last tu adalah kita panggil, yang ni last tu, tak silap saya adalah kita panggil dia start rasa suicidal. Hopelessness betul suicidal. Itu 9 tanda depression yang kena ada. Tapi kalau you pergi jumpa doktor biasa, this is a problem actually. Dia tanya 9 tu, ada rasa sedih tak? Ada hilang minat tak? Lepas tu 9, okay, you are depressed. So, because I know in reality now, people don't have time. Untuk depression ni kena tick. Semua 9 kena ada ke? Ada kena separuh? Okay, that's separuh. Actually, okay. Now we are talking about tick dengan tak tick. So, it's two different things sebenarnya. Sebab untuk screening mungkin kita perlu. Kalau you all biasa, sebenarnya kalau tengok kat umum katakan, mula-mula kita buat DASS. Banyak kalau you baca dalam social media, depression, anxiety dengan stress punya scale. Yang tu ada kat internet. Kalau pergi klinik kesihatan, that's the first screening yang diorang suruh buat. Just matter of ticking.
Tapi kita nak talk ni beyond that actually. But can somebody be in and out of depression? Is that possible? Yeah, okay, we talk about that. Oh, there are many type of depression. Okay. Okay, there Media, So, doktor dah mengatakan bahawa high functioning depression adalah kemurungan berfungsi tinggi adalah bentuk kemurungan berpanjangan. Dan apa yang saya baca juga sering dikaitkan dengan persistent depressive disorder. I did some reading on it. Okay. Atau dysthymia. This is a term that I read. Di mana individu tersebut kelihatan normal, berjaya, mampu menjalankan tanggungjawab harian, tetapi sebenarnya realiti dia bergelut dengan kesedihan atau rasa kosong yang mendalam dalam diri mereka. Jadi sebagai seorang yang mungkin boleh detect anggota keluarga atau rakan kenalan kita mungkin showing signs of HFD, high functioning Ada depression, contoh senang kita pakai. adakah kita patut intervene? Should we intervene? And if so, when is the right time to do it? And how much is advisable to help this individual overcome their depression? Okay. I like your first statement yang you guna persistent Persistent depressive disorder. disorder. Okay. Itu memang diagnostik selain daripada major depression dalam DSM criteria. Okay. Nampak saya kata tadi dalam DSM criteria high functioning itu tak ada. Banyak ada setengah clinician ataupun doktor dan orang biasa ingat itulah high functioning depression. Saya akan ni macam berdebat pula buktikan bahawa itu saya bagi saya confused. Okay. Kalau you dah biasa dengan DSM ni dalam semua penyakit, kalau masa you baca kitab tu satu muka surat, maksud saya major depressive disorder, PDD pun tadi you cakap, ataupun anxiety disorder, ataupun schizophrenia, bipolar, saya tambah autism, ADHD, semua tu tiap-tiap satu macam depression, major depresi tadi ada 9 tanda kan. Lepas tu ada kriteria yang bawah tu yang semua kena ada adalah actually saya nak kena baca because I Silakan. this symptom yang above tadi contoh depression tu cause clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. That's actually why I say that actually dia bukan high functioning. Kalau saya dah guna lama, dia tak function. Actually, to fulfill kita mental disorder, dia kena fulfill this significant, saya ulang balik, distress of impairment, maksudnya dia sesangat kita kesengsaraan tu memang ada, memang berlaku dari segi kehidupan sosial dengan keluarga, kerja ataupun apa aspek. So maksudnya kalau you gunakan PDD tu sebab tu tepat dia masuk topik saya boleh saya tunjukkan bahawa sebab apa saya confused. Sebabnya actually kalau you baca PDD kriteria bawah tu akan ada kriteria ni. So it cannot be high function. You nampak tak? Ni bukan hi-fi, this is not rocket science actually. Pada pandangan Dr. Izwan kan, jadi di social media ataupun bila masyarakat nak meluahkan whatever they're going through, macam mana terbitnya high function disorder, daripada mana terbitnya dan where do you think it comes from and what actually people tend to express when they see that? Okay. Itu is very important question. Sebenarnya saya tak tahu sebab itu benda ni timbul daripada social media. Macam saya ada terbaca kata saya tak pernah baca pun ni until actually dipanggil untuk sesi ni. Saya go through back sebab pada saya it's not in our system. Tapi apa yang saya faham adalah high functioning ni kalau ada lah satu mungkin macam kata layman yang tak tahu, of course they don't know. I don't expect them to. So dia rasa that there's something sebab macam I like that you highlight about PDD. Dia rasa dia memang not a lot of citizen atau layman dia baca semua. Yeah. It sounded like macam it fits. Yeah. Tapi saya This is also one of the reasons why we did this podcast, because when we were discussing things like this, we said that a lot of people want answers, but the problem is one of the problem has its pros and cons is people tend to go to YouTube or they tend to social media and then be anxious. They don't get the right source. I think that's why I wanted to join this podcast sebenarnya. But you highlight tu kita panggil kalau kita panggil tradisi lama kita belajar. Saya sebagai orang Melayu kita panggil apa? Kita belajar kena berguru. Kalau tidak kita sesat. This is what happened actually. Very good reminder. Tadi doktor belum jawab lagi soalan saya. Kalau Thanks. kalau ada orang lain nak intervene meaning that nak bantu, try to push gently that person to go seek help. Is that advisable and how much should we intervene? Okay, kalau now you saya jawab soalan secara simple dulu. Okay, kalau you tengok dalam saya tengok this is good juga dalam
track, for example, orang bila aduh aku tengah depressed ni takkan nak buat apa. Ada yang banyak kita panggil netizen yang faham atau dah pernah mendapat rawatan, dia kata, "Okey, kau pergi KK buat ujian DAS tu dulu." Klik siasat, dia akan rujuk kalau dia rasa saringan, DAS is screening kan. Kalau saringan tu menunjukkan tinggi, severe, dia akan rujuk kepada pakar psikiatri biasanya. Okay. That's what happens. So that's like step one lah. Step one. Okay. Kalau you tanya saya, okay, saya sekarang dah lama saya tak pakai sebab ni nanti sebab saya kata bukan tik-tik, saya ni interview. That's why different thing. I dulu saya tak dulu tanya, okay, maksud cik ada depression ni. Saya tanya 119 tadi, saya ada bantu. Saya kata, okay, what brought you here? I start with that actually. It's with an open question. Eh, You observe that different level actually. Jadi from there, kalau ada saya akan, sebenarnya saya tak tanya pun 9 tu, tapi automatically kat belakang kepala saya dah satu. Then you see, okay, this is connected. That's experience lah. Okay, so try soalan you tadi apa? Macam okay, itu satu pathway. Itu satu pathway yang penting. Tapi yang pertama pada saya nak intervene tu, I think yang paling penting adalah you kena pastikan, maksudnya kenapa depression ni masa kita betul sad atau sad. That's penting. I think that's number one yang saya harap kita panggil, kita semua dapat faham tu dulu. Macam mana nak decide sebagai layman, bukan seorang pakar atau bukan seorang doktor. Okay, maybe cadangan saya macam ni. Okay, I like this word. Bahasa Latin. Okay, bila kita tak sihat, now I'm going straight away. Bila tak sihat, kita depression tu, kalau sebagai seorang doktor, saya tak suka guna sekarang ni, banyak orang, I mean this is actually agak kontroversi, tapi saya agak supaya macam tadi lah, guna sad dengan depression supaya clear. Saya tak suka, saya tak pernah guna perkataan client, saya akan guna perkataan patient. Supaya saya medical doctor. Reason being, saya bagi contoh, sebab kalau pakai patient daripada bahasa Latin, maksudnya the one who suffers. Oh, okay. It's almost poetic. Oh, wow. Okay. I think that touched the spot. The word captures. Yeah, so we go deeper. Tu saya tak pergi symptom saja. That's important why I highlighted this thing actually. So actually the person who suffers, sebab saya kena clearkan tu macam you tanya tadi mas. Saya kata kalau nak mudah buat DAS. Tapi yang kedua, kita sebab yang ni lebih penting sebab kita manusia biasa, walaupun you bukan doktor, you tengok people around you yang you think that is not normal. She or he is suffering. You can feel it. Macam you dapat rasa macam tu. Ya, Tuhan jadikan setengah orang tu memang lebih naluri. You don't have to be a doctor actually. It's not a rocket science. You dapat pick up. Tapi itulah dengan bantuan macam ni, you dapat these are the guideline. That's what guideline tu penting. Okay, macam saya kata DSM tu dia tak perfect. Tapi kita guna sebagai paris panduan. Nama pun guide kan. Skin pick. So I hope that's very important. Okay, saya dah jawab yang pertama, yang kedua tu. So that's important. Second part tu you kena decide. Okay. Saya selalu guna that benchmark. Saya pada pandangan saya lah. This person suffer kalau you orang biasa. You think Because I asked that because usually somebody is going through depression, highly unlikely they will go themselves, nah? okay. Because they're in a rut and they don't know how to get out of it. So I don't see how they would probably go themselves. There two reason if you ask that question. Pertama, saya keep kata stigma. Satu memang orang setengah orang equate psychiatry gila. Even simple depression klinikal yang biasa pun. That's actually judge. Ataupun kalau you tengok dalam track semua kita tak guna nama sebenar kan. Nama palsu apa semua. Macam mana nak jumpa psychiatry? Saya terbaca banyak kali. Apa dia orang tanya ya? Aku takut lah nak pergi. You can check. There's not once actually. Kalau you baca track tu macam tu. Dia takut. Takut apalah psychiatry nak buat. Orang gila atau derek your mind ke. That's kind of thing yang pada pandangan yang saya tengok lah. Banyak orang yang mengalami not sadness but depressed. Yeah. Mereka ni berkejaya. Nah, And then dia ada implikasi. Dia fikir panjang. Kalau dia jumpa someone label it with such a diagnosis. safety. So actually dia pun takut. Apatah lagi dia takut judgement orang luar. Repercussion. Yes, so There's a sense of shame also. Okay, so that's an important thing, shame actually. I think the masalah sini kalau saya bagi sebab tu depression ni you tanya ada yang berapa lama so it's different. There's I want to use this term. This is important term actually. There's no one size fits all. yes. Ada pun macam-macam tau spectrum. Spectrum. Spectrum itu penting tu. Tapi kita kena pasti asas dulu. Dia kata kena ada, you kata ni ada symptom depression. This causing suffering. Itu first step.
Kenapa I dengar that word itu mesti trigger something Aduh. Okay, and then It makes sense. We many people know that. Ya, okay. that's amazing. So, kat mana kita tadi yang soalan you yang saya soalan you saya tak macam mana nak refer. Okay. Dua tu okay. So How much should we let's say I know somebody is depressed and I gently nudge them like tapi no tak nak. So how far should we after what just let them be or okay. Kalau keadaan tersebut macam saya kata ada spektrum dia kan severe kan main okay. Macam sebab saya dah bekerja kat hospital lama also inpatient. In the end ke spektrum yang teruk tu sampai kena panggil polis sebab harm himself or herself sebab nak bunuh diri rasa tak hidup tak guna dah. Ya, memang kita law membenar maksudnya of course lah ada syarat dah untuk kita it's not like macam tak very macam right tu untuk kita perlu selamatkan dia. Kalau teruk hantu buat teruk. Okay, yang masalahnya sekarang yang we're talking about today high function depression ni dia actually externally orang nampak macam dia tu okay je kerja tapi they suffer internally. Objectively they suffer. Kita panggil itu suffering seorang-seorang tu. Orang tak tahu pun tapi kat luar nampak macam kalau mereka cakap yes. pujuk hati kan macam kita pujuk hati kita pujuk diri Masking, pujuk satu-satu lagi masking macam sebab Dr. Faiz cakap tadi lah kita akan kata nanti orang tahu. So dia memang clinically memang ada depression. Okay. Kalau you tanya, Tapi kat luar bila dia function, dia kena function okay. bukan dia kena function. Okay. Now we go to that's important point yang saya kata bidang psikoterapi ni. I just deal with symptom but actually apa yang sebenarnya berlaku? Apa yang sebenarnya? Depression. Okay. Can we continue from there actually? Yes. These are the important parts ni yang sebenarnya kita panggil apa yang saya nak share. Sorry, saya gunakan line supaya saya tak miss out important thing. Tapi saya ada idea. Salah macam ni. Okay. Kalau secara saya ajar undergraduate student dulu kalau nak diagnose penyakit ni kita ada dua faktor lah menyebabkan penyakit ni very simplified. It's not this simple but simplification maksudnya genetic environment. Maksud kita jadi diri kita macam you jadi you sekarang, saya jadi saya sekarang, Dr. Fariza jadi you sekarang ni oleh genetic dan environment. Genetik ni kita keturunan lah. So memang yang tu kita panggil seorang macam susah nak ubah lah. Memang we were born that way. Tapi environment ni yang saya nak kupaskan dari segi lensa tersebut. Environment ni what do I mean environment? Environment ni saya nak start kita punya environment maksudnya we are about depression now I want to focus on early experience. Early environment in life. Kita start our early environment in life kalau ikut normal manusia biasa lah satu dalam womb dulu. Itu pertama kali. That's environment. Maksud saya daripada dalam rahim pun akan affect sama ada kita boleh dalam majudan. I give example. Sebab apa? Kalau kita belajar biologi manusia, baby dalam perut tu dia sambung dengan mak dia kan? Di tali pusat tu. You know nak bila kita stres, bila kita ibu tertekan, hormon apa saya masuk benda biologi sikit saintifik, hormon kortisol, hormon stres keluar banyak dalam badan ibu tu. Sebab saya kata ibu dan anak ada tali pusat kan. So hormon tu pergi juga ke anak tu. Dan bayangkan tengah 9 bulan tu waktu tu brain tengah develop. Yes. So the alteration tu berlaku. Maksud that's why I mean environmental factor. Even start from home. First step. Second step early childhood. Ni outside environment. Satu saya cakap satu environment pertama dah dalam womb sendiri. Environment kedua kita panggil internal family milieu. Maksudnya kalau dia ada rumah lah, contoh dalam rumah tu macam mana dia dibesarkan dalam rumah tu, position dalam family, mak ayah macam mana waktu tu, mungkin anak pertama tu mak bapak baru nak struggle, tak ada duit, dia besar sama beza. Tapi anak 3, 4 tu kalau katakan dah banyak duit sikit, stable sikit, atau anak saya bagi contoh yang ni, ataupun bila anak lagi ramai, lagi menderita, lagi tak ada cukup duit, so it can be different things. So that one environment that affect actually the child. Macam mana I'm talking about early environment, macam mana bila ada part I'm talking about kita cerita high functioning depression ni. Tu satu internal environment. Dan satu lagi kanak-kanak juga kita kena tahu external environment, sekolah, neighborhood, semua tu sebenarnya colored. Maksudnya Puan Syasha, Dr. Farian dengan saya sendiri kan, saya jadi umur kita macam ni semua benda tu sebenarnya ada effect pada kita kalau kita go back. Nah, saya nak tambah satu lagi. Zaman sekarang ni lebih yang cabar. Duduk kat rumah pun tak pergi keluar, tak pergi sekolah, tak pergi ada satu benda. Internet. Oh my goodness. There's another
anything akan masuk dalam rumah. Kalau kita tak cuba control actually control dia ada sebab tapis. Sebab dia actually saya guna dari dulu lagi zaman mulatif tak ada saya guna perkataan television. It can be good thing. Boleh jadi benda yang baik kalau kita guna baik. Sama dengan macam pistol. You bagi kat polis dia untuk bunuh penjahat tapi bagi orang jahat. So it's nothing to do with the benda tu. It's how we utilize it. I think that's important message yang saya selalu beritahu parents saya. Okay. Ke mana saya pergi, saya lihat environment factor. So those are important thing. Dan saya nak fokus ni lebih, now we go deeper. Bukan simptom ni. How we were brought up by important figure in our life. Saya tak guna parent, saya guna important figures. Because some people, parent dia tak ada. Dia lahir dengan anak yatim piatu. Setengah kita nak fokus ni, kita panggil anak tu sibling, sebab saya kata waktu kecil, sebab apa bila besar dia high functioning depression. Saya nak bawa balik supaya kita tak lari. So maksud saya ada bila dari macam tu, maksudnya daripada kecil itu akan mempengaruhi macam mana anak tu besar. Ada 4 saya kumpulkan. Sebenarnya dalam kita share passion punya ni etika kan, share passion dia cerita. Saya tengok banyak dalam social media cerita. Setengah doktor dia tulis dalam thread ke, saya tengok passion hari ni. I think that's very unethical, my opinion as a lecturer. Sebab waktu kat universiti saya jadi ethical committee untuk research university. So those are very basic thing. Kalau saya jadi patient pun, sebab saya tanya patient saya sendiri, dia kata they got power, that kind of people who share. Itu sebab shame kan, malu. Kadang-kadang tapi dari segi yang saya belajar lah, kita untuk belajar kita kena, tapi ada maha guru cakap kita buat macam ni, kita panggil nama dia Profesor Gabat, dia psychiatrist, psychoanalyst, dia buat psychotherapy, dia guna foundation ni, conceal or consent. Maksudnya kita terus cover, tak tunjuk apa. Maksudnya ikan buat, maksudnya pengalaman ni macam very relatable. Semua akan rasa benda tu, bukan seorang jadi. Satu ni kalau betul-betul kita consent, kata kita cuba tukar. Yang saya tengok pakar-pakar buat tu, dia kata dia campur, dia tukar sampai orang tak boleh identify. Nak place. Sebab tu tak macam bahaya kalau kita hari ni saya tengok patient ni. That's very macam boleh berapa orang hari ni. So those are, it's not what I see actually, patient feedback concept. I don't know, what do you think actually? I mean, dah lah, it's difficult for a patient to even come forward and open up to the doctor, who is literally a stranger, really. Exactly. Not even a family member or anything like that. So I'm sure it's very very sensitive for them to have that. On the other side also, untuk orang yang macam in the dark, nak cari informasi kan, kadang-kadang malu nak tanya. Social media kan, it's the truth. So kalau kita di dalam posisi yang boleh berkongsi, terutamanya macam you and me kan, That's what you're doing now actually. That's what. dalam posisi boleh berkongsi, kita cuba moderatekan information tu in a bite size, dose yang boleh dihadam. Tapi kita tak buka personal detail. Kita tak cakap, kita tak merujuk pada mana-mana individu. Tetapi benda ini relatable. And between you and me also in workplace, even in our colleagues, not just to say our patients, but within our colleague work. Doktor sama tu cakap, I hope you don't feel like. But in your circle, okay, in the entertainment industry, because we have to perform. Yeah, also it's Always people want us to be perfect in our appearance, in our, they want us to be the same in public as what they see, especially kalau pelakon lagi lah kan. Exactly. So you kat dalam, you have to handle it yourself, especially with us doctors. I think this is quite personal. So, but sometimes like last night something happened at our home, your family members unwell or something, personal tragedy happened, and tomorrow you have to go to work and you have like 20 patients waiting for you, and you come and you're gonna put on your professionalism comes first, but in your heart is breaking down because of something that happened last night. You tak sempat nak digest. Exactly. So I think I can understand where the terminology high function depression comes, but for me it's actually the coping. You tak sempat nak bagi diri you masa untuk cope. What if like somebody just goes to you and say, you say, oh, I'm feeling depressed. Oh, you just need to go on a holiday. Or something like that. That is I use macam that can be a good suggestion, depend, but it can be I use tadi toxic positivity tu. You nak suruh pergi holiday tu, duit pun tak ada.
Tiba-tiba dah dapat, okay, I want to, I think what she's going at benda yang penting yang sebenarnya saya nak touch lagi deeper. Sebenarnya itu yang kita panggil, saya dengar bercakap ni tentang the early experience tu. Actually, macam mana how early experience tu influence why you become that way. Why you cannot, you have to hide. Okay, so saya nak highlightkan now fokus kepada early environment tu, 4 type of parenting. I'm very focusing to this high functioning autism. Kalau kita, I can talk about biochemical change, but our topic actually related about, I'm talking because we want to do psychotherapy alternative because nampak macam high functioning. Okay, I go. Okay, saya fokus. Sorry, it's interesting because we also we touched on some of these points when in the last season when we spoke about narcissism. I think Narcissistic. there's Okay, a lot similarity there. I thought. okay, that is part of one of the book. Saya bagi contoh what type of, I don't want to use word parenting macam saya cakap tadi kan. Some you raised up by maybe datuk, nenek ke, even I have patient yang raised up by actually dia punya siblings, sebab mak died of cancer, bapa kerja outstation. At young age kena jadi parent, just imagine. Okay, so saya bagi 4 sebenarnya type actually, macam mana kita nak describe, macam if you understand this, you understand why you become so-called high functioning differentiative. One type of parents actually kita panggil, okay, saya nak baca sebabnya saya nak make sure the message get across very clearly. Nombor 1 yang this child actually dibesarkan dengan keadaan emotionally parent yang unavailable. Okay, contoh saya bagi parent yang depressed. Memang saya bayangkan, saya tengok duduk dekat patient dengan ibu bila kita ada isteri, ada anak berapa orang. So I have to think about the child actually. Sebab bila mak tu saya tunjuk tadi kan, depressed, dia jadi psychomotor retardation. Dia tak boleh jaga anak dia tak boleh concentrate. So how actually that child is going to, masa dia tak dapat, okay, I go one by one. Ke masa dia yang stress How can parent, jadi adult? stress depressed atau, okay, now saya tambah satu lagi faktor tersebut, emotional available yang single parent, they have to struggle a lot of things. Saya nak bagi example. Single parent ni example yang sangat saya suka. Okay, I work for 28 years, bukan nak harp on that point 29 years tu. Contoh saya bagi, dari ini tak menumpukan pada, sebab saya tengok banyak patient macam ni. Contohlah, dia itu klinik child psychiatry. Anak dia ada special need, autism. You have talked about this morning kan. Saya nak pergi nak relate dengannya. Because the topic you discuss ni cover most of the thing. I like that actually. Kita connect everything. So, bila dia anak autism, okay, contohlah. Dan husband dia contohlah, kerja kita panggil offshore. Okay. Lepas tu, anak autism ni kita nombor 1. One example. Anak nombor 1 dan dia ada kakak adik dia. Maksud dia nombor 1, okay, sekarang dah 6 tahun, 5 tahun. Kakak kadang 4, 5 tahun. Tak abang, adik, lelaki. So, kadang-kadang mak ni dia stres sangat. Saya tak guna kata mak lah. Can be father, can be caregivers, nenek semua. Actually, kadang-kadang the child ni akan kena take over. Kita guna perkataan parenting for child. Boleh juga. Patut kita kata, patut Dewasa dengan lebih awal. patut kanak-kanak dia yang memerlukan emosi. Kadang-kadang mak sendiri yang actually, sebab budak tu, okay, because some children actually, dia memang seorang yang baik, sangat mendengar. So, dia pula yang jadi tempat mak dan bapa. Contoh dalam kes ni, okay, I'm not again pathologizing mother actually. Masa bagi caregiver tu lah, tak tempat sebab kata dia punya spouse tak ada. That's what I'm trying to say. So this is not one case, many cases. So bila dia macam tu, anak-anak tu dia kecil lagi. I almost waktu early my career tu, budak tu kakak dia umur 6 tahun tak know. So mak dia bawa, dia single mother. Adik dia yang bawah dia tu, saya rasa 4-5 tahun, kena jadi macam father figure. Buat semua dia suruh pergi bawa adik kecil pergi sini. I was imagine, patutnya budak 5-4 tahun tu nak main macam orang biasa. Okay, saya nak pergi extreme case kita kita panggil parenting factor ni. I hope this is not controversial because ini Michael Jackson. Daripada kecil dia memang ada talent, dia menyanyi. So dia terpaksa menyanyi, tak ada masa. I mean, okay, that's your field. You know macam mana kan, an artist you kena perform letih. Dia daripada umur 5 tahun je. Saya tahu Michael Jackson. Saya tak tahu. Okay, I'm not gitu. Tapi maksudnya, you nampak tak? Bila besar, jadi dia memang banyak duit tapi dia lost the childhood. What happened? Bila dia besar, apa dia buat? Dia ajak budak-budak. I mean, I don't know whether this is untuk tidur dengan dia. That's one possibility. I didn't say that's the rule. Mungkin dia lost childhood tu. Dia miss dia punya childhood. Saya ada patient yang macam kecil-kecil sebab mak dia depressed. Dia kena basuh pinggan, buat kerja rumah semua. Walaupun dia tired, dia tengok
Okay, I want to give one example. Waktu ni saya masih lagi zaman tak ada internet waktu TV. Malam raya, because baru lepas raya kan. Malam raya dulu tengok TV je masa zaman saya lah. I mean, we ambak zaman zaman kita lah. Okay, around 50 zaman kita tengok TV. Kan selalunya rancangan raya, dia orang TV. One of the, saya tak boleh, saya nak sebut kata artis dalam industri, orang TV dia. Macam mana malam raya puan? She is in her 40 waktu tu. Tiba-tiba dia menangis. Jadi marah, dia kata, saya waktu tu, dia kata, saya ingat lagi waktu tu dia perempuan. Waktu saya dalam 7-8 tahun patutnya orang lain kat luar main bunga api. Mak saya suruh masak lemang, buat ke apa. Dia marah betul dalam sesi. Saya those are example lah macam kita parentify child. They have to do things tak sepatutnya. They should enjoy their life. Okay. Those are example. Nombor satu, saya ada parentify child yang parents saya kata yang depressed ke apa ke. Yang ketiga, okay, this is another thing yang you mention, narcissism tu. Okay. Dia parent actually yang dalam kategori kita panggil apa? Yang environment dia high expectation. Yang parent yang expect you to do the conditional approval, dia kena ada conditional approval. Saya bagi contoh. Kalau you perasan sekarang ni, kalau you jalan kat highway lah, sekarang ni ada billboard ni. Kalau saya tunjuk dekat you yang, okay, saya nak baca je. Kalau you dah pernah tengok, saya ada tangkap gambar. Tapi saya baca iklan tu, dia tu apa tahu? Makna awak score A dalam SPM tahun ni. You get what I'm trying to say? High expectation. Yes. Okay, saya ada passion ni. Ni based on cases juga. Bukan seorang, ramai. Bila mak passion, okay, this is long time ago. Saya ambil case long time ago. Waktu tu SRP. Dia ada 8 subjek. Okay. Dia result dia semua. Okay, saya tunjuk. Saya tak beritahu result dia. Mak dia tengok. 1 C3, dia dapat 7A1. Tapi mak dia nampak C3 tu dulu. Nampak grade C tu yang dia nampak. Dia sampai. Yang A tak nampak. Macam, okay. Macam sebagai contoh, saya ada passion yang anak ni cerita dan kawan dia cerita juga. Dia kata sampai mak dia tu, apalah aku nak tulis di social media ni sebab anak aku tak naik pentas. It's about the mother. Now you're talking about, saya nak guna perkataan ni. Ibu bapa yang caregiver self-centered, yang the world resolve around themselves. I don't want to use the word narcissistic too loosely, but that's what I commented dalam my LinkedIn post. So I use that simple term actually. Yang parent tu thinking about me, myself and I. Anak tu cuma, kalau kebetulan anak tu pandai, dia jadi trophy child. Yes. You have to perform. Okay. So the love is conditional. That's exactly. Saya nak tambah satu case yang tengok waktu saya houseman, waktu saya pakar, ni houseman di refer pada saya. Apa dia buat? Tak apa, saya bekerja banyak hospital, kita tahu yang mana satu, dia dah baling kerusi nak kena head of department, ke senior consultant. Okay, what happened? Okay, saya pendekkan cerita. Dalam cerita, so kita bukan tick depression 9 tanda je. Bila saya tanya dia cerita apa? My mother said, dia kata ni, in our family, you either be a doctor, lawyer or engineer. Saya ingat saya baca dengar cerita, tapi as a psychiatrist, benda tu reality. Yeah. Dan dia baling tu, bila saya tanya balik, kita panggil trigger. Sebabnya, dia kata, that consultant remind him of the mother. That what can trigger actually. Yeah. Okay. I want to share experience. Kita lecturer dulu kan sama universiti. Maknanya saya dapat referral daripada so dia medical student yang fail. Dia bukannya medical, bukan yang tak pandai tau. Ni top student, result SPM semua straight A. Medical student pun lah. Maksud saya, bila dia tengok lecturer tu je, dia terus fail. Memang masuk exam, dia tak payah nak cakap pun. Dia dah gugup sebab bila saya tanya detail, It's like trauma, no? Trauma sebab the way the lecturer say word dia sebiji ayat-ayat reminded of what the mother say. Bila mak dia cakap tu, dia dah keripuk. Oh dear. Tu tak, so fail 3-4 kali. Yang tu yang that kind of patient refer kepada saya lah. Bukan examiner. Unfortunately, that's a feedback I can have to give. Kadang-kadang you can choose examiners, exams. It's unfortunately our system. Macam ke? Okay, itu ada another topic. So basically, I cover 4 type. This is very, bukan menyeluruh, tapi focus on this. Okay. Kita pergi kepada tersebut. Okay. Start daripada situ. Now you can see. Okay. Saya nak pergi kepada penting yang nombor 1 tadi, yang kita panggil perkataan, katakan apa tu, yang parent yang parent yang stres, yang single mother tu, dia akan budak-budak ni bila grow up, dia akan belajar bahawa I cannot speak for myself. I have to take care of others first. Yeah. So, you nampak tak macam mana yang you kata tadi, you ada masalah kat rumah, bila bayi terjatuh sebab that's how you will grow up actually. I have to Give. Saya give. Saya nak boleh
That's how it started actually. Kita The bagi famous knowledge is in medical world yes. is part and parcel of the job. Ya. Sebabnya masalah bukan masalah lah. Sebab orang yang dapat pada saya yang high functioning depression, orang yang memang capable. Sebab tu dia panggil high functioning. Basically, Dia kena dia function. masking, dia kena function sebab okay, saya pernah guna this is very loose term dia kata nak jadi berjaya dalam satu bidang tu talent, capabilities and interest. Biasanya ikut orang mak suruh tu memang dia ada capabilities tapi interest kita tak tahu. Talent so tu jadi you have to struggle Talent, capabilities and interest. That's not scientific but yeah, that's the recipe. resipi yang pada pandangan saya bila saya tengok banyak orang. So basically orang yang ikut kawan, mak bapak suruh yang kata you have to be a doctor ni, dia memang ada capabilities. Tapi the heart is not there. Yeah. That's why when they go and they suffer. But they can do it. But they suffer. That's why actually when you see this, it relates to there's one video that I made on my Instagram to show hierarchical result SPM clear. So kalau budak yang result is excellent, you naturally will see whether you do medic. And I try to highlight, yes, it's not just about results. True. It's not just about result. They have no interest. Tapi dia anak yang patuh. Anak yang baik selalunya yang patuh, so they follow what parents want. But later once they graduate, they will realize, oh my God, my heart is not in this. I think there can be also a gray line because like they're not an adult yet. I think I'm going through this also because I have a teenage son. Yes. And they're not adult yet. So we as adults tend to think like we know better than them. We have experienced more. So dia banyak makan garam. Tentu semua dapat hypertension. I'm sorry. So we tend to want to put our 2 cents worth in directing their future. Yes. But I guess that can also cause can that happen, high functioning depression happen because the students these days, like my son's taking SPM, my gosh, like they have extra class after school, they have extra class at the weekends, and then like he plays basketball with school team, so he has basketball practice every day, his games away, and I'm sure Faiza's son also the same. So It's relatable, let's say. is it just not only adults can like so teenagers and children also Okay, if I want to highlight, that's what I'm talking about actually. No, yang saya kata, that's I highlighted how it started. Later on they will become this high functioning depression. Tapi saya nak ada satu benda lagi. Okay, what you wanted to do untuk now saya kata bukan setakat terapi ni untuk kita cut that kita panggil actually intergenerational trauma. Kadang-kadang kita buat kita perasan kita nak kata I'm doing it for the sake of you. yeah I mean well. Yeah. Tapi kita tak tahu benda tu sebenarnya actually we repeat the same thing. We repeat the same thing because saya selalu beritahu parenting kata we cannot give what we don't have. Kita tengok parenting biasanya daripada parent kita buat, automatic kita punya modeling tu kita tiru without realizing it. Kalau saya nak guna yang orang sebab apa orang jahat di rumah apa tu kita panggil dari term deep psychology lah, identification with the aggressor. Kita tak perasan sebenarnya kita marah kat anak kita tu sebenarnya kita tiru mak bapak kita buat. Children see, children do. tapi I rasa generation the before us lagi garang kot. Exactly different. You cakap about generation Y, Z, X semua. Actually that's why I like that you mentioned that because nak bagi satu example lagi. Okay, zaman Gen saya tak tahu, I mean I didn't do but I like the see the pattern. I have seen actually for example sebab Gen X ni kononnya dia bekerja teruk. Maksud dia kena terima dia memang jenis apa? Saya Gen X. Yeah, Gen Z. Okay, Gen Z. I mean, I started working when I was 18. I was We go through that working shit. already, yeah. So what we did actually, anak-anak kita kata, okay, I don't want this thing to happen to my child. So the next generation yang child tu jadi apa? I give for one example because ni cakap tentang hospital lah. Ada kepenang ni pengarah hospital beritahu pukul 5 this certain kita panggil orang besar ni dia kerja dekat saya tak nama Malaysia lah tapi orang kerjaan tinggi lah dia pergi ke hospital tu anak dia houseman kena on call I want to take my son dia pukul 5 dia kena balik lah you see nak that's actually extreme example lah how actually our president that's how the second jadi macam tu it depends actually it's not a simple Level dah besar panjang those are the thing yang kadang-kadang susah nak cakap sebabnya orang kata zaman dulu macam dinosaur they hate actually in bidang ke
during my time, budak-budak sangat allergic tak tersebut. But that's true. That's So ada parents, some of them they carry the generational trauma to their sons or daughters ataupun dia break completely tapi dia jadi overprotective lah. Tapi kalau motherly instinct dah macam tu, That's why actually I think that's why I come saya terima invitation you ni because this is important. yes, definitely. You have to now hopefully that you're aware these things. Yeah. Kita tak perasan benda tu. Kalau orang yang tadi dia dah banyak guna hashtag high function disorder, this depression. Now dia dah dengar kita punya podcast ni, now dia tahu that it's actually start from childhood maybe. One of the etiology penyebab Penyebab dia punca ni. environment kan kita cakap benda simple. So, Apa tindakan yang dia boleh buat sekarang untuk sedar dan baiki kualiti kehidupannya. kalau you tanya saya nak guna perkataan scientific you know so because I can't want to start that dia kena ada insight. Dia kena ada kena ada sebab tak semua orang yang betul. Saya bagi contoh, you are talking about previous podcast tentang narcissistic personality disorder. Dia orang tadi saya think about me myself and I. Dia tak nampak langsung. Pro empathy. So orang macam tu dia tak akan datang. Kita kena kadang-kadang kita kena rescue the child for example in not easy way lah. It's not as simple as that actually. So okay, itu saya cakap there's no one size fits all. Saya tak boleh bagi satu contoh untuk generasi everything. Betul, itu general. That's why sebab tu saya kata kalau you are gonna take 9 tu semua depression sama tapi each individual I see they have totally different history. So situ saya rasa I feel tapi saya faham zaman sekarang susah kan nak create review sebab masa tak ada doktor pun kurang ada system problem. So Tapi informasi di hujung jari sekarang. Jadi mereka tahu. Hopefully they look at our podcast and they see, this is where to get information. Yeah. Yes. Jadi setelah mendengar penerangan doktor, I think it's fair to say kadang-kadang masyarakat masih keliru antara sadness and depression. thank you. Yeah. It's important message. Betul. Jadi the bottom line I think is whether kalau sadness tu boleh categorize mereka sakit ke depression je yang mereka sakit. Okay. Saya clearkan tadi untuk memudahkan okay. Mungkin saya bagi contoh yang lebih supaya lebih jelas. Okay. Saya suka ambil student sebab waktu saya dari lecture sebab waktu tu banyak pengalaman saya share. Okay. Saya bagi contoh dia kena marah dengan lecturer dia. Kau masuk kelas lewat dia ke. Ada 2 student A dengan B. Student ni kena marah lepas tu dia rasa sex kejap. Kena sadness lah. Lepas tu bila habis kelas tu ring bell petang tu dia tak ada apa. Dia dah lupa habis dah. Dia pergi main. Lepas tu petang dia habis study. Kalau yang ada kita punya sejarah keluarga. Kalau contoh dia ada mak dia macam tu. Kalau saya bagi contoh tadi. Atau bapak dia macam tu. Important figure lah tu. Lecturer marah tu. Dia teringat balik macam tu. Okay, dia keluar pada kelas tu. Dia still feel macam kita dia still rasa down. Dia bukan sekejap je. Lepas tu kawan dia ajak jom kita main sebab petang-petang main volleyball ke apa ke dia tak main. Dia kata aku nak masuk dalam bilik lah. Dia start fikir banyak. Kalau zaman sekarang saya tak suka guna perkataan ni overthinking tu. Lepas tu malam tu patutnya study besok ada kelas. Dia tak boleh fokus study. Dia masih fikir tentang dia tu. Dia ganggu tidur. You see I want to differentiate between yang kita panggil yang boleh potentially nak jadi depressed dengan normal sadness ni. Dia boleh just cut it out. Dia macam normal lah saya. Orang marah kita stress. Lepas tu hilang, move on cepat. Tapi kalau yang depressed tu, the keyword untuk selain daripada disturb function, significant function tu adalah prolonged and severe. Okay. So this might be a silly question though. Tapi kalau silly sikit. contohnya kalau can somebody who is depressed, I think it goes back to my question just now. Somebody who is depressed, can they still be a positive person? Because like I said tadi, like if a person, me or a person in and out of depression, like contohnya you said kadang-kadang orang yang depressed mereka tidur lama kan. So macam kalau let's say I'm depressed and all I want to do is just sleep. But after I've had a really long sleep, say even 2-3 days maybe I want to sleep, I don't want to be left alone. Okay. And then I'm macam dah reset. Okay. And then I'm back to my positive self again. But then after a while I fall into the pattern being depressed again. Is that possible? You know what I mean? The in and out of, but I'm a positive person. Okay. I want to share with you. Saya nak guna perkataan tadi balik. There's no one size fits all. Okay. Saya kata DSM tadi bukan perfect. Saya bagi contoh macam you Ujuk dari you cakap tadi apa diagnosis tu apa persistent depressive disorder lama tu tetapi sebenarnya kalau kita tak guna classification tersebut saya kata itu guideline je. Kita panggil kalau saya guna academic kita tahu ada konsep kita panggil persistent depression. Sorry depressive personality. So it's a disorder.
Dia memang karakter dia macam tu. Okay. Selalunya the keyword macam PDD tadi persistent risk. Dia memang kalau saya tanya kita tanya kalau macam orang depression tiba baru ni, oh saya baru depressed 4 bulan lepas. Kalau banyakkan yang PDD ni yang itu yang DSM tulis lah. Dia kata, "Doktor, as far as Karim have been depressed since young." Dia tak dapat create that line. So sometimes kalau kita pengen DSM, we are thinking about it's just a character. Because you see, saya bagi contoh yang saya kata kalau important figure in the life. Dari kecil continuously being the aggressor, being the kau ni anak tak guna. I had that kind of patient actually. Yang mak dia cakap aku tak redha susu aku minum sampai macam tu. Lepas tu dia nak bila mak dia jumpa dia luahkan perasaan sebab dia tak boleh luahkan, mak dia koyak buku tu sampai saya punya perasaan pun saya tak ada hak untuk luahkan perasaan saya. Kalau persistent you're thinking about it. So that's beyond actually. Sebab tu saya agak bila dah kerja lama ni I don't focus so much on diagnosis. Saya bukan guna simptom. I go what is the story like. That's why terapi tak boleh tengok 15 minit. Yeah. My first session saya tengok 2 jam assessment. Follow up normally take about 45 minit depend. Dan dia tak boleh you datang terapi sebulan sekali. Ini macam those are ideally dah saya kata. I think mungkin macam sadness tu macam okay, maybe mine is sadness in the sense that I tell myself nobody else is going to help me. I have to help myself. So I have, come on, Sasha, snap out of it. Kind of like talk to myself and like. That's what I'm talking about. So okay, since you mention something personal, okay, kalau kita guna yang saya cerita tadi kan, it might be early on. That's how you raise up actually. You have to take care of somebody. You cannot say no because saya bagi contoh yang ada mak dia selalu depressed. Mak dia selalu depressed kan. Dia tak boleh nak kerana ibu ni tampak dia nak merayu nak peluk mak ni I have problem tapi dia sendiri pula yang kena jadi mak. Macam a safe Dia space. terbalik kita guna role reversion. Jadi dia tak ada tempat untuk jadi bila besar dia dah belajar I cannot sebab mungkin mak dia depressed. Orang depression parent depressed ni dia boleh jadi irritable. Dia tanya mak dia, kau ni diamlah aku tak larat. So I cannot say anything. I don't want mother is suffering. So they continue doing that. So the role of therapy to give you insight. That's what happened. You don't have to keep that way. Anything something practical and quick and you know macam kata dekat office ataupun macam medical student tadi tengah walk rounds, consultant datang, specialist datang ataupun macam you nak perform and then suddenly someone come and it triggers you, it reminds you of something and you don't want to fall into that circle because you have a job to do. That's where the high functioning comes from. Yes, true. So how do you be aware of it? Because kita dah ada renungan dalam. How do you be aware of it and how do you practical tips about this one going to share to snap out of it for the benefit of ourselves? Okay, kalau you tanya saya, okay, I go yang I very idealistic first. Sebab tu saya kata kita insight ni bukan senang. Sebab tu saya tahu patient saya kadang kita duduk tengok kita rasa okay, jumpa orang lain yang neutral. Jadi macam pada cermin. Kita ada blind spot yang kita tak nampak. Oh wow, okay. That's very important. Please elaborate on that. So interesting. Maksudnya kadang-kadang kita rasa okay, kalau katakan okay, different between train and I'm talking properly trained therapist dengan orang tak train. Kalau you jumpa sekarang jumpa katakan you ada the case yang you highlighted kan, you jumpa dia kata alah kau okay je, kau kan top clinician apa semua research semua passport aspek kau. That's not validating sebenarnya. That's what I'm trying to say. You will get that kind of feedback kalau knowing you. For example, I mean, I know you. This is something different. You got, oh my goodness, you buat research banyak. You care about respect you. Macam kalau tanya orang better, kata, why tak tahu you? Well, she's functioning well. Tapi hanya Tuhan yang tahu di balik tapi. That's example. Okay. So kalau ditanya saya, okay, that's why. Tapi itu contoh saya kata kalau kita cerita dekat kawan-kawan kita yang peer. Tapi that's why penting to see a professional. Dan satu lagi ni benda yang this deeper, this reason. Sekarang ni kalau you jumpa terapis yang biasa ni dia validate je masalah dia. Kesiannya dekat you. That's saya kata first level of therapy, supportive. Macam tu sekarang sebab tu you ChatGPT pun boleh buat benda macam tu. What you need is that actually yang macam case yang you highlight ni actually deeper therapy. Apa kita panggil kalau saya it's not promoting my therapy. We go psychodynamic. We go deeper yang I'm talking about. Not about symptom. We think about what happens. That you talk about it kerana you tak nampak, you see it negatively. Tapi sebab saya okay, first session kita kata contoh saya dengar cerita you daripada sampai sebab 2 jam tu at least. So I give feedback because I'm professional. I know. You see what I think you highlight about that. What do you think? It's not just support every time actually.
I challenge you because tengok is but you high functioning, you bukan semua tak boleh jawab masih kata 5 minit tu. Okay, kalau macam tu memang tak boleh buat psikoterapi lah. Sampai besok tak habis lah. Yang tu banyak terima dulu, kita boleh buat ECT, contoh sekarang buat TMS. So banyak alternatif sebenarnya. Ubat dulu. Sebab ada yang macam saya kata TMS dengan ECT, ada patient dia depress, ubat tak nak makan. Kita tahu ubat depression selalunya ambil 2-3 minggu baru nak jalan. So dia depress, tak nak makan, suicidal je. Nak makan ubat macam mana? Kalau kita ambil langkah macam avoid kawan-kawan toxic and again this might sound silly but kalau kita avoid tengok cerita sedih ke, cerita yang violent ke, jangan dengar lagu sedih, does that help also? Okay, macam saya kata, Tapi dah kan happy or the saya tak boleh jawab bagi jawab yang kita faham macam yes or no. fix. The problem with after working in this field, saya tak boleh kata yes or no. Why? Dari saja. It's depend. Benda tu kadang-kadang okay, macam betul-betul toxic. Saya bagi contoh lah. I mean dia contoh dia berbeza tapi konsep konsep macam mana. Dia kata orang yang dia ada trauma tu dia persistently tapi yang traumatized sampai besar lah dia punya parent example. Tapi dia still kena balik rumah parent dia. So kalau ikut cari avoid just lari pulang masa. Is that possible? It's not easy actually. That's what Maybe necessary. Okay, that's another thing tu. Sebab tu kalau terapi ni kalau patient tu mampu kita ajar dia macam mana tu. Okay, I want to use this. Selalu ni saya guna perkataan untuk bukan mengajar, mengguide patient. Saya kata we cannot change other people's action, but we can learn how to react. That's why masa yang kita punya episode narcissism it's interesting because I believe it was said that kalau macam child wants to get away from parents tu banyak yang bila the child dah besar dia akan pergi belajar jauh-jauh to get away from the Saya nak tambah lagi observation. This is it's not bukan this is observation, my clinical experience. This kind of children once dia akan cuba kahwin secepat mungkin, lari daripada family itu, outlet secepat mungkin. Kadang-kadang benda tu kadang-kadang memang impulsif, dia jumpa lelaki pun tapi that's what happen. They want to as much as possible escapism. Tapi will that solve the problem? Dia akan repeat balik the same thing kalau benda tak proses. That's why important. Bukan nak buat therapist, buat cycle. You understand your lepas tu you lari pun nanti you ada anak, you repeat the same thing. Betul. Will never ending. Actually, I'm aware of kita dah kat 1 jam berbincang dengan topik tadi. Rasa macam sekejap je kan? Sebenarnya tidak jauh macam banyak lagi soalan nak tanya. Tapi I think we've covered most of it. And saya just nak buat rumusan sikit apa yang Dr. Izwan dah share. So terminologi high function disorder ni mungkin agak popular di social media. High function depression quite popular in social media tapi actually it's not a real clinical diagnosis. Tapi ada isu yang boleh lagi dikupas di situ iaitu differentiating, membezakan antara kesedihan iaitu emosi biasa dengan satu state of depression yang perlu dikaji lagi dan mungkin perlu buat satu penyakit Rawatan. dan rawatan tak semestinya ubat saja tapi kita kena kaji dan merenung childhood trigger dan cara kita handle hidup ketika ini dan there's always One of the thing that we have to look into. yes. dan juga what the notes that I put here is that kalau boleh I think orang sekeliling this individual might be having high functioning depression. Kita perlu sensitive, have to be more sensitive to these people, more empathy. Sebab kadang-kadang like I said tadi orang cakap mengenal dia lah, just go on a holiday or something lah. Ataupun orang cakap mereka malas atau kurang iman, pergilah dekatkan diri dengan Tuhan ke, which is good, yes, but reminder. yeah, but maybe you have to, it's more than that, it's deeper than that. Yeah, and jadi because of some people masyarakat mungkin yang have that opinion of them, diorang start to go even more inward, and it becomes worse. And then you said the last category, you said point, they become suicidal. Yeah, that's the Which severe is- depression lah contoh. Yeah, which is so scary. So, like I said, we need to break the cycle. So if somebody out there they after listening to this podcast or watching it and they think they might be going through high functioning depression, what would you briefly what would you advise them? Okay, you tanya saya, okay. Sama macam saya kata in general lah, try to seek a professional
proper help. Nah, saya sangat ni saya rasa ini penting. Okay. Kadang-kadang sebelum kita nak seek help tu kita tengok dia punya profile dulu. Zaman sekarang kita boleh tengok doktor ke apa dia punya Profile of the doctor? profile of doktor. Kalau kita the problem is kalau government tu kita tak boleh choose. Okay. I think that's the challenge now. Tapi kalau kita, I always use this word. Now I'm in private for about 5 years kan. Okay. If you can choose. Kadang-kadang terapi tu tak sesuai you. Sampai yang you jumpa yang ngam fit dengan you. Sampai you rasa I feel so relatable. Ya Allah, dia dengar. Betul. Sampai you find that kind of doctor, certain point. So it's not easy. You have to find it. Actually, that's part of the work. Can I just ask, is like to see a psychiatrist or psychologist, is that covered under insurance? I'm curious. Okay, kalau saya, okay, I because of my stage of practice, this is Just get referred. okay, I want to highlight you kata insurance tu kan. Memang ada boleh. Sebenarnya I'm surprised dulu kita ingat tak ada sebab di tempat yang saya punya tu ada yang kita pakai guna GL. Some of the because but GL take GL. Guarantee letter. Saya cuma take self-paying inpatient only lah sebab saya tak nak dah tertur ni tak larat nak IC bawah dah semua. Lepas tu tak sure dapat lagi tunggu berapa bulan. Because dah tua age ni kita buat life stage of life. Damn it. Other doctors is filling out insurance forms. Racing time kalau baca Pareto theory, you spend 80% of you to get 20% of the outcome. Kita try to focus yang kita buat 20% tapi kita dapat 80% ke. That's the strategy. It's another thing jugalah. So your advice would be to go and see a Rafiq. Professional yang qualified professional. Satu lagi, I hope I don't benda yang you cakap sangat penting yang you kata kita kena empati. Okay. This is by master psychotherapist Shadler, dia cakap show, don't talk, don't say, don't tell but show. Cuba fikir dalam show but don't tell. Maksud kalau kita kata kita kena empati, you don't have to saya kena buat empati, tapi kita show it actually we have empathy, not just saying that. Action. So, show, don't tell. I like that's very simple word. This is master psychotherapist kita. Shadler kita. Show but don't tell. Maksudnya bukan terapi tu bukan kita cerita terus ni depressed, you kena banyak macam kita dengar. Sebabnya macam saya kata tadi, orang yang depressed kita boleh caluk dia tak ada orang yang mendengar. So we show that okay, in real therapy kita spend 45 hours. This is for the very first time of some patient, orang pertama kali mendengar. Yeah. Again, I want to go back to the episode about narcissism. No, but it's very interesting. It's very relatable because not about the person who's narcissistic, but the victim of narcissism. I remember we were discussing it, and they said that the victim kadang-kadang orang selalu nasihat dia. Like let's say a parent or marriage, or let's say a marriage. She said, no, you have to get out of the marriage. You have to get out of the marriage. Oh no. But so they make up excuses and everything and all that. So I think at the end of the day, the same with this high functioning depression. At the end of the day, there's only so much as an outsider we can help the person. And then at the end of the day, they have to help themselves. I mean, there has to be that something, that spark that I guess starts the ball rolling, you know. I can give answers but it'll be session ni sampai 3 hari lama. Kita buat season 6. Kita bagi closing punya. You boleh buat closing punya. So I hope that I've enjoyed talking to you very much. It was reminiscent of our old days. Dulu zaman-zaman kat UiTM dulu. So thank you very much, Dr. Izwan, for coming. Thank you so much, and I hope it's useful for the listeners and viewers at home also. Yeah. So teruskan bersama Kak saya dan Sasha dalam bukan saja episode akan datang, kita banyak benda nak kasih, dan teruskan mencari makna dan arti. Yes, thank you so much again for coming to speak to us, and your knowledge is priceless, and we really hope, I'm sure pasti ada yang menonton podcast ni atau mendengar, you are going to touch somebody's life. You're going to help in some way, because this is no joke. Depression is no joke. It's somebody's life. So yeah, thank you so much again. Okay, thank you very much. And to penonton kita, pendengar kita, please be kind. I think it's very much apt for this episode, especially. And please be kind and take care of each other.